Akiaria kiharo-ini gia Tononoka muthenya wa gukungwira muthenya wa aruti a wira, mwandiki munene wa COTU mwena wa mombatha niwe Gideon Mutiso niaugite ati gutira kwa gavana na ambunge kuma icigo ciothe ithathatu cia kaunti ya Mombatha ni kuonania ati atongoria aya matiri na mubango ona umwe wa gukuria aruti a wira mwena ucio wa Mombatha, akionania matukuya make kuona ati ni maretitwo mucemaini-ini ucio indi gutiri ona umwe ureyumiririe. Spika wa bunge letu la Kenya ajue ya kwamba watu wake hawataki kushirikiana na sisi, na kama hawataki kushirikiana na sisi, pengine wengine wamepita kule, wanaongoja kupikiwa kura tarehe 8 mwezi wa 8 2017. Mutiso ni athiete na mbere kuga ati ihinda ria miaka mingi atongoria ni monanitie mitugo ya kuonania ta mari na bata wa muingi, no muoroto wao munene ukoragwo hari maundu mao kiumbe. Kama wewe ni mtu umetumwa kuja kudhulumu wananchi wa Kenya, sio wakati wa samani, wa Kenya wameamuka. Mutiso ni oritie muingi na aruti a wira othe kwaga guthuria atongoria aria matareyohithania na muingi hindi ya ithurano nene iria twerekeire, kuona meyumiragia guteithiriria muingi hindi iria marenda kura, no thutha ucio kumatiganiria thutha wa kwigwatira iturwa ngurani. Ngiribotera Kameme TV, Jitegwa Mugai, Mũrũ wa Wairimo.